jambo kabo ndizo mkwanzao amtafadhali mrensi na mtafadhali mrensi mkwanzao na mtafadhali mrensi ndizo mkwanzao heze betizizi virao ndizo mkwanzao sambingu jore ma 20 ans ndizo mkwanzao Mwenyezi Mungu de jumania Mwenyezi Mungu de juania sambi Mwenyezi Mungu de jumania sambi wakomona mdazem kenzi bozo wa Mwenyezi Mungu de jumania Mwenyezi Mungu nge hapo na mtafadhali ba Mwenyezi Mungu hariumbu harnika ankle hamambia nukanga nganyi libro zinumbi zinjema nganyi na ankli bohari tibeheze nabii tibeheze yonjeni msome siwa na mtaha ilmu na msome na mtao ujinga ba ujinga wo henda mbiorane mauti na msome da talibul ilmu ndio mwanzani wangu na mtahemjo zanongo na mtawe fitna na mtahendoko zingimzijue mtidoisha ari mtafadhali mtinyamizezi itwa na mweshelizizane na msomesane na msomesowana na mwanzowana bamwana tiwa mzima tilimria tsuwa la luza la mrondovi na mtsimilie mwanadamu Islamu ya dhulumiwa na mjuhe kama mwanadamu Islamu kudhulumiwa mjuhe mumwanie dabo ani l'humanité tout entière nge dhulumiwao na mtsikubali mwanadamu Islamu hadhulumiwa shamkomori halekezo kaya yeufanya semblant ya uhanza yehuchishnye manyo yehaba kabalangu hanzo sheheni wakatujo karma jali kananza yawone urambiyo atawa hakabaha na donongona hebo ngabo ngamonoze profili zanyu zonse pia mzichange libere sambi li sambi kano paro liberewa ilati procès ila execution tifanya video timwambia nikasambigu jo fapirizo ramwanza rakamjanza sambigu jo fapirizo parce que question ya sambi il a dit question yamna mapesa détournewa il faut oublier latim na question mapesa détournewa non arrêtez c'est beaucoup plus complexe sambi wala adui mhu wa serikali yende sawensi ya hatu sinde serikali ya Komori na mdua Zimbabwe hiyo sambi wala hajitar majali hamahaba ya Komori ya hanza ensi hatu kena ouverture hende hati se relation na tizengi mono mwanzano wahe mhuwe namna exekutewa no Kadhafi exekutewa ne raisi wahe Mfaransa mbwa Sarkozy Kadhafi exekutewa ha humilié la holwa hafu malibiengo yabo ntipi wabaze hanywa baka amani baka maisha baka mapesa baka utukufu na ujamalifu libi le fitna linjia wende wa mrohitwa hende harala hitwa malibia basa ngwa Roma bidowe lenga ngwa wamezi harmantilo na utajiri hauka adui Kadafa kaadui itiwahe malibia haka adui wahe Faransa neni oligarchie occidentale abase malibia ngwa yabo imaliza hao ngazire ngwa uzifanyisa nzao ebo ngeyabo mwanzani wahe mhu ha exekutewa no Kadhafi sambile ongo exekutewa hasa ha exekutewa ranzema hamineila leongo exekutewa ya salatena hadi tena ya pulasheo ya humilié la devant wa Komori ne duna kamel tambeba hati nzema ilona njima nzima basi ilona sambi nzima tu beko wa Komor wa rohema rongo wa vangoure wa juha wa hifadhi wanza eboko ye wanza bokongu fo hao si wachwai si waru wafanyo semblant de na uprepare complot no watso mrohitwa bahaka hanze ani sambingu fo sambingu ralohitwa hamahaba ya Komor shawaru kwa jojo wafanye contraire wambe sambi ani olalaj sambi ola adui wa Komor abanga monao nga manzo mwelewa ihuna nzoni ije yo metaphor
wakaulazimu wahukumuo sambi wamrede adui wa he Comore, alors que c'est le contraire. Ranzi juzi ujajana hunda leo heni mwanadamu mwenza hikma mwenza beshelea kana ukiria rendo chololo lilawo ure mipango na fitna na mikmak zipange wao hautsotsaha nitishi hada za nrabo za uchwai za udhulumifu nuwatsorenda mwanadamu isilamu nai yakahanza Comore. Ebo ngabo Mwenyezi Mungu haba kanga mtojo mwere, yani heni kaumu ngamjwere madhamana wafano nao. Ebo ngabo ajali ya hunda sambi mitsi mjinja paro ka partijua wala mitsi ije partijua hiyo kabati mrujo paraba parona masieji ntsina hajaniyo shatsina uparo imili ya mwanadamu reka isilamu reka kretien reka shiti reka ate ya dhulumiwa ze haki za haya haukanga mwanzo maudu katinja ko dhulumweza hangu watsunri hamna vuwa ya mbukaya ngamdhulumu karaja aliyeshelea heni ya wala upepo etsovu no jundu. Ebo ngeabo hizo ntojo hanza zini hunre tsino hanza zihunre mwanadamu wasa tena kwa jama mwanadamu isila Muhammadami. Ebo ngabo ngamjoshemeza haji kunambe enye ewa Comore mwalonga mwalao pepo mrumbuwe matso mkubali ngamwanzo mwedembepo ni rahamu ejafa mkubali ngamwonao mwananyanyi ngamono mri ya fao hanyi ngu execute wa haru mwe matso ya hanyo komsa kasina mahamine mdaza ngamlingu amba maskini na uchange foto do profil libere sambi yoti ndejo humtowa yabo haukaya zendongongi zonziro rahane namna mzefikirio tinde ze process za spectacle zanzo zifanyiwa ani lo porojo la mafiti na chose boneso la mafiti hebo ngea bokwezi watukufu tsamba haku tsamba mahaminji tirongwa mahaminji kamja kaunelewa tideziwa tirondwa marensi tsamba mimru wa he sirkali mimru wa hez tirendwa marensi tsamba kaya na tina uparo kudali bajkezi Comore nihimilie mwanadamu dhulumiwa heni banu bajoka njema wajoka utukufu na ujamalifu na mtsahekara jaribangu joka hapo haukati zuya utukufu na ujamalifu na ukweli showa nruwa zoe uchamfu nezenrabo na uchwai wanruwa unga mjuwa helelo banu balazimu. Hebo ngabo ngariwo nao tisomo artikli shuhina majana matano na preuve shuhina majana matano za organizo apari ya mjodo hunde ma ministre kamjodo hunde ma conseiller ne ma directeur wajufana ne ma jofomo ya hatu henu wakatir jubbadili Mwenyezi Mungu jori rehemu haukangaro nao wanru waloma innocent ngwa dhulumi wao ngaro nao wanru waloma dhalimu ngwa koma directeur ngwa koma ministre atangwajuka na posto presidentiel ngamrendao watukufu wa jamalifu uwa dhulumifu ngamrendao marensi watukufu wa jamalifu wa kweli ngamhimiliao na uremakots watukufu wa jamalifu waralo hitso warendwa marensi wangamizwe meshao raorezo famili izo pia kazi tumtusheni izo pia kazi tummaruani shangariba kyo haruma matsozi ya krokodil haruma matsozi ya unafiki wakati mruwea johufa ngari jo ujuha wanru zihui na zihui ribale janaza rido msuifu katsutsaha usuifu hanyi mruna vuanie mru ya mwaniye yafanya heni zofanya wakati mruwea lona mo ya tindi hatinzi roho haja hadoro na bandrabu na unafiki na uchwai na mumhifadhi na mumwaniye wakati ya raoze fia ebo ngeapo mtidaze mono mwanadamu exekutewa na mo wakati labanyu mdaza heni mruha vurungu duanga la mweri do hate mrola tinzi roho hujahuru hana matsozi na hambo kaya masikini hakamru mwema dabo wemru mlaanifu abo wemru boko Mwenyezi Mungu kana huparo wo unafiki wanu balo usuja wanu balo usilamu wa kweli
وبحنو بالو معرفة بالو إيماني بالو حكمة مرو دينونسي مرو أمباتي جاو وقتي ولازمو sha utidaze hata karaja liharalo hitswa harendwa marensi hatafwadiwa wakati lo jodoli ndatifu ujona baka karaja la kamru mwema nsutsa ho karam ondu mwema wandabo wao nsutsa heswala yao utia je harwe madziwe hangu bansutsa dawona fiki ni wani wakati nlona mo ni bebe nronle wakati nlona mo none senyanzo wakati nlona mo utindide tifu jo none sanyanzo ezo tizahangu iyo chose boneso la ndabo razwe ya hamwe komori hatu ya umafiti wopuzi mazi ebo ngabo kwezi tina ujoudaza nione wenji na wenji wangamiziwa warendwa marensi wanadamu wa kweli wanta imani alafu ridaze mdukaneze sijida futi Jibrilu banulio we mdubokeheni wakati wahabanga we victim amurongozo bufundi Jibrilu we victim warongozi njizi Jibrilu armwe masiwa wemruboko kutsohanza udhulumifu amane mna uzambao wanruwa Jibrilu kama mrongozoni surtu futhi Jibrilu ekafuthi Jibrilu banulio ngojuo kasambi ngudhulumiwa basi ngamanzo nione life ya habu futhi Jibrilu udafiyo zi haki tahawjuwe kakweli wanzo kweli one so silama wao one se imana wao miuhima tsihwania wakati wa lazimu miuhima haukamitata udhulumifu miuwania heni mru na unukangu dhulumiwa yode namna hangu kamto jwa hundea mnikaze heni fumbo shanjazo yo dhulumifu jazo yo chamfu jazo yo ndongoza kindwa dingoni tizo ndongoza kweli ndongoza usubuti ndongo ni tukufu ni jamalifu yode namna naomba na pohar maze fami watukufu wamnandongo mtiti wantro parentese natoka njanjeni unge haumone sanuke maana alhamdulillah imana mgajelie imana operation birindro deshe operation kanziro shay kanziro harumansi boko kabatsi wandu walona maarifa ya kweli kabajaha perfection ajali ge jahannam mjizi alhamdulillah timuhanti zarameni hono yaho wajizi na Mungu haukamnyezi Mungu ngoma njitahada wajada ebonge yabo wakaumanie mwana imatabibu wakati la Mwenyezi Mungu aja ungemba be hai shakaratsiratse mwana hoda honi tsidwabo kamnyezi Mungu jo mwania tijondatsi we mwana hafu ekasa mbimu mratso banwali yo mdambo kaya Mwenyezi Mungu jo muhifadhi Mwenyezi Mungu de wa haki Mwenyezi Mungu kana obe malaika waje wahifadhi sambi waje kuhifadhi fambi danyi mwanzao danyi mubokonyi muheshimu danyi warubokonyi hamba kanyu mwanza makauhohema kapanku uho aeroport makaujuha mamtukuziwa ni sambi so sabika japaro mtukuza wala miti mji wala miti jowana hai wala miti jefami hai shanga mono mwanadamu quelque part njamba nge parfait wala njamba gajarenda nai shamona mango za dhulumiwa tina ukubali ngamjo hambe mbabi nifikirio amtojo hamba nikoze Mwenyezi Mungu ulo shahidi nizilo moja formula hangu au kala amal binnia ntuta hata mba profi itoka uyonzi tia huwa na hahe tia sambi shanga mtuanza nambe haukami mtundi nga mjoswe namna natunda wolo usilamu wa kweli sindo mjwa misiri ni mdoamba nga mfanyoshi mnastiki honi usiku mdoamba nga mfungotu muno enda heji ya heji yaha hobo fundi Jibril ya heji yaha hobo fundi Jibril netumu hobo fundi Jibril utulaba ngo bosho wandu wa berehemi ndu dahi wandu wa berehemi ndu wa berehaze hanyu anormaze ya vese angalia mwana jamu mtukufu mjamalifu bokongwa nzangamiziwa nganzofanye live uonese hau kweli uonese wandu boko uhanza mafani wao ya ukaya ketu lazimu wandu wakubali noko chizo ni heni mafundi boko wa Mungu wa plasini wa hao ya imani ngi amwe plasi hayo ya hikma ngi amwe plasini hayo na mjuhe mwambe mrespekte ya haki ya kibinadamu mrespekte ya haki ya usilamu nusilamu hanyu murespekte na mjo fanye mbabi njo ushinda ngamjo kanga mjo hufa tina upara wakara ajali ndorwa ndohura kwamba nionese ya udhulumiwa na ndo kati cha ukwezi ekatsangamia Hasani njangamia Hussein shabo tifu shahidi haukan njatodaza na rumbe macho nione mwana mkomori Islamu ya dhulumiwa waorganiziwa nrabo wapreparewa nrabo
nandongo shiwi na majama tsano no yatswangamiziwa vangu ndore makotsi ngamnjo mfa mmone ebo ngabo futhi chiburilu ngamulindo unjibu neheni fundi boko mtija mkansi mdo njahar mazidwa na batani nandongo za mafitsi ila proselo symbolique amjoko wa dhulu mnongo wenji ngabo walala ledongo ngabo walona mo mtsindo lidanruwa hifa mojambo rifanya life no soba hitima no behazaka za uvundo risozi tsaha na mdafi mroka talo na mo mrense batani no mswalata watukufu wa jamali khairi na baraka kamtumbushirano banumliyo Mwenyezi Mungu jorejeze haki wabahanu hayo cha Mwenyezi Mungu tido irengo hebeha ruwanduwa wanao sinde sejoka usido mhono wa Mungu sinde hanywa ya Mungu sinde mashisho ya Mungu sinde sejoka uzifanya cha Mwenyezi Mungu ujibiwa kawandu wajuha waonesa shatundo karketu naba ngari swaliyo no somajua kanobadili hata rongo somajua hata kanga oshoneur ukentu udo swali yani udo swala ya mdu mzima Mwenyezi Mungu kanoparobu etoli ya behema pesa ujonde wafanya rongo Mwenyezi Mungu tuamba endafanya hazi juhendo atai hazufanya ebo ngabo sambi nuanaja mwadhulumi kwa noparoro hoba nwaliyo kwa noparoro rejezo haki yao rahoko mwanaja muislam mkomoro mwanze sasa autre chose on s'en fout shando tsokanga nzombo kamdawe deshe mrwe mitsi mwanza shambre jeze haka hedayo hai deshe mwanaja mukafiri kajambo adhulumiwa kwa jambo mwanaja muislam watukufu khairina amana mtumbushano manumlio